Toto Festival yo mwaka ogu niyo mutano kukira hari ezo zona ezirabireho twabasa kutayira amashomero gatari gamwe na gamwe omuri St Helens, St Aloysius hamwe na Little Stars, kandi ababona bayureka amashomerwa abo kureba ngo twagarika twabaretera toto yabo okugira ngo bazane. Abana aba bayongera kutugambira beshongozi abo bari kwenda ngo babacamure Toto Festival yabo obo bari kweshongora ebyeshongoro byabo. Your love is a bomb. I'm yours. Let's get in your chopper. Olina mukano galina lina kumara mubiri kamushamina. Obwe turi har St Helens hariho n'abana abinoborema ha mibiri yabo nabo bashemerwa ubu bari kweshongora ebyeshongoro byabeshongoza barukunda. Zenamara emyaka minzi ngasimanyi kitufiti chendi ngawentura ne mama mtiro nenda babaru ku TV ngawentura ne mama mtiro nenda babaru ku TV nimba somako maulire balalamba mbuto singa si mama we singa sakula singa simuchala singa sasoma singa saiga simamba we singa sakula singa. Master Nito Deusi uriyo mushomesa St Aloysius yabase kugamba hakarunja kariyo mukuzana kandi yaterera abaziro muranga okurebeka ngo abana tibaferwa okuzo mu Toto Festival. Kosi abana kuba kuzana icyo kubanza babona abanywani, icya kabiri nibaba physically fit embiri yabo mwenu yamanyira endera zone. Kandi n'abana abaragira umutoto batugambira karunji akabara kukira kushanga mu Toto Festival. Abasirent beshenjeza mutwara abana banyu kaceka okuba hari ebintu byinje kube bakwegayo, hari face painting, hari swimming pools, hari camel riding. Ifanyo kula Toto Festival ngabasi kusomero yafe. Era sababa nabagendeyo bari kurayimbi bawangukene n'ebitone byabo. Abine taranta twaza kuzira ebizobebyo tuzakuba twine mu Miss Toto Wambara na Mr Toto wanka Wambara mweni yo noza kwereka ko yineho noza kwereka cyo kumanya kole no manya kuzaha ku riding akamo tukurebe uhendere waba Mr Toto ninga Miss Toto Festival nayo kubaho kibanza cyo kwa mwenda omwaka nogo gwe 2019 omuchayika cheka kandi abana kutaha muno mutwaro kandi abazire nebusha mutaferwa. Nelson Turiyamuhimbisa abwa TV West agachenjiri.